Hello guys, heng purple and red girls hair hi athonin in doem in dot chuan hemi game hi lo join le phot wala game in do ve la hian UGC ti pasan hi me anga heng ho hi athona item le the ho chuan ya in mo ang hian ane nan hian 28 gem che anga ya gem le dan rong rong hi lo se nga anoya dai si in ro langa in ro la piang hian gem hi draw cha the na chan sin na ya ani ga pon booster ho hi in draw chak the thawa heng ho po hi gem nei na tang kai ve ka chuan sharp a purple rong hi in draw chwa ka ni chuan spin hi in metanga in mo ang hian 10k sharp sin nei huna vai ka den spin thaya in spin hian gem spin chuan na me ba ka free UGC spin cha the na chan cha la om cheu mo ka chuan playtime reward hi claim thegin lo ba kula chuan ni khata minute riat khel zia in daily reward si acclaim thei boka mo ang hian day 15 21 25 29 le 30 a hian gem hi in dong don boka thlawin om zia chu ni khata minute riat te chau anga chung in khel chuan hair item in do ber pakhatin thlang thei don tin ani chu chuan hemi ko thi lo redeem bola hei hian booster abedon sewa chuan AFK pa nai si in roll lo chuan hemi group hi lo join le ola chuan asira autorol hi in onama AFK pa in nai si in roll char thei don tin ani chu lo grind le char ola gem hi in nei dei vela hair item hi in lo claim don nya free item video ko rin siyang kaisal na like subscribe le notification bell on kalo thei la ola on